Kong pi internet nam kan jaka. Internet kan jaka men ngap poi men sisi mga waya lenti lang ba yang na kan lenti ban lek panang stan ten rei ngayo ina po kali te bangan hiar ngam yo por te menta panglawan pai na po nang stan te yo iya ka jing internet sia jang kini kidu mo bedan hang ni hapo kan ka jaka ka bekerteng ka mau lang khar te yo sia ka internet jaka pecah sewan hi punya pek hi dalam kejong kemat ngate kamla barang batai sewan hi dalam kejong kemat wan pek yang ni jaka ku boleh sebut